авангард ба пеш. биё ки микрофонтона равшан кунед. чӣ гуфтанед? Оиди Салом мавзӯъ. алейкум. Салом алейкум ака Зайд бобой. ва алейкум салом. Чӣ хел шумо ака созтин? Саломатиё хуб? шукронаи худо мо хубем. оиди мавзӯъи марҳамат суҳбат кунед. Мавзӯъ ака ростӣ аввалаш набудам охирша ростӣ гап як бор дига мавзӯъ такрор мекардӣ. Бахшиш да ака. мавзӯъам як ки оё инсон ё ки одам ай биҳиш мегирезад? Ма шахсан ростӣ гап ватанма дӯст медорам. Пешвои муаззаи миллатмона дӯст медорам. То охирон нафас бо пешвои миллатмон ҳастем. То охирон нафас. Ин касое ки мақсад мехезанд мегӯянд ки мо тазоввурот мекунем. Пускай биёянд дохили ватан биёянд қати лобои ташқатӣ гап мезанем. ба хубӣ нашид ба ҷанг лобои ташқатӣ ина мо ҷавонони авангард тайёрем. То охирон нафас бо пешвои миллат мақсад дифоъ мекунем. Ягон зоташ ягон кор карда наметавонем. шахсан муҳоҷиро агар ягон нисбати ҳамин пешвомон ягон чӣ гуфтанӣ бошад биёянд тоҷикистон биёянд дар дохили тоҷикистон мақсад гап зананд. Чӣ мехезананд ким куҷо ранги ҳамин сагои овчарка бори забонашон дуруст гав мезананд. саг нагӯ. чӣ ба таҳқиршон мекунӣ? ман рози саг дидим чӣ кор мекунӣ? қарз мекунӣ ё ки намекунӣ? ака чизе ки гуфтанӣ бошӣ гуфтан бигӣ. ман ягон мақсад нисбати ягон таи шумо чӣ нестам. чӣ хел мезим бифорам бигӯ ту номус надорӣ? не ягон хема хафа намешавам. Ягон хема хафа намешавам. Барои чӣ? мо номус дорем ака. Мо номус дорем ака. Чӣ хеле ки шоири бузургвор гуфтагиаст сав ба сав таб ба таб ба куштор медиҳем ва аз он бе ки душман ба кишвар битем. Барои анавайне мо тайёрем. бузургвор чӣ гуфта? айсар бугам шер албатта гуфта. Нафаҳмидам. ҳамин чера як бор айсар бугу ҳаминҷа хато кардӣ. чӣ хеле гуфтӣ? гуҷожда хато кардам. Ами гап як бор маъна мекунад. узша худат бо ягон чи хулоса та бурор ака. охи на нои бузургвор та гуфтӣ на шера туғрӣ хондӣ. вале ами гуфтам айсар бихон ку чӣ гуфтӣ? саф ба саф таб ба таб ба куштан медиҳем ва аз он бе кишвар ба душман медиҳем. ине ман шахсан худам як гурӯҳ ҷавонони авангард тайёрем. то охирон нафас тайёрем ки неми касоне ки нисбати ҳамин пешвои муаззаи миллатмон асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззаи миллатмон муҳтарам эмомалӣ раҳмон инем як гуфти гапҳо гапи лишни мегӯяд биёяд дохили тоҷикистон марамад биёем гап занем баъд чӣ гап мешавад. микрофонтона гирён кунед мара қабул кунед. чӣ гуфтанӣ дар бораи ин мега ки авангард матра ку валлоҳи қасам ку матра давно мешиносам. ту як кунлеси ака иҷара бояд гап занан дар конеси гапҳои қабеи раву нек ту ку ту намхари ку охи тобакам худо ту як бадбахти як ноодам як нокаси фаҳмидӣ? авангард матра ҳамаша медонам ту дар гиҷои читарӣ чӣ кор мекунӣ. бадбахт мара гӯш кун. ту ку намхали як гуфти нао ҳазрат мебурам мега ки звон та мебурори мелеси ку ту намхали шидагӣ гаштесай. шумое ки мехезе айдурӣ гав мезанед. мард бошӣ бихе дохили тоҷикистон биё садқа чам айдурӣ гав мезанед звонотон дурост. мара гӯш кун. ту кур нести. ту дидесай ки ту нигоҳ кун ин бародаро чанд ҳазор одам ай пишти ё биромесай ту як худ тоқа ё нао чоплусҳои дигариёт ку ҳама як дифоъ мекунем ку ту худат як майдак намхали камтар хулоса буброр ки одамои ин бародаро чанд касана ту худат як худ тоқа чанд кас мебурои дар иҷа гап мезанӣ. ай пишти ин бародаро чанд миллион одам гап мезананд ту худат чанд каси гап мезанӣ. ту фикри мора накун. мо бисёрием. моро аз айдис шидагием ҳар ҷода гап мезанем. фарқ надорад лобои барноматонда мо иштирок мекунем. не ки ту ҳеҷ вақт нагӯ ки тоқаӣ. мо иними тайёрем қати лобои тат баҳс кунем. буфоратон дар дохили тоҷикистон фарқ надорад мода.
همین امام علی رئیس حکومت است پرزیدنت تاجیکستان. نفهمیدم. امام علی رئیس حکومت یا که پرزیدنت تاجیکستان؟ با ما هر دوش. با همین ما یک خیلی گروه خوب. جوانان افغانگر وقتی هر بحث دوش. می‌کنیم. برای ما یک پیروی نمی پیشوای اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمو. даже ما تیاریم که برای پیشوامون جانمون فدا بکنیم. نه که شما هیچ وقت ای دوری گوش کاکا. ها؟ کی تیاری جان تبرازی تیاری؟ اینمی کدام وقتی که این همی موجی رو آخه اینمی شما گروه 24 همی مقصدتون همیه که موجی رو را بختون جلب کنه و پروتیف پیشوا منگازن نه که با مقصدتون نمیرسه. ما حرکت میکنیم که همی شما یا که حزب نهضت اسلام دیگر و غیره یگان تاتون هیچ وقت شما فکر نکنید با مقصدتون هم نمیرسه. ما کاری کدگیمون میکنیم. ما کاری کدگیمون میکنیم در حقمون. چیکار میکنیم؟ خیلی با اوزشه میبینی. اوزشه با میده میبینی اکه جون زایدون. برادر دلشاد مرحمت کنید صحبت که خطی. سلام علیکم برادر زاید بابویف و دیگر برادرایی که اشتراک دارن و تماشا میکنن و اینچنین برادری که به نام اوانگارد به پیش. من همین برادر یک سوال میتونم بعد امکان باشد در اوید همین موضوع صحبت کنیم که خیلی که بازار میشه اون فکر خچم و فکر خودمون بگذار مردم بعد در اینجا باهو بودن یعنی که قیاس کنن که کی گپی کی راست یا دروغ. اگر آماده باشن برادر اوانگارد ما سوال بتونم. سوال تا دادن گوش دارم. خب برادر اوانگارد شما میگین که پیشوای ملت ما جان منابتیم و او آدم یعنی که اساسگذار صلح دیگه. ما هم یک سوال دارم با شما برای چی که مهاجران برای پیشوای شما را بیگانه شدگین؟ برای چی گناه کردن که از نظر پیشوای شما مهاجران دور ماندگین؟ تمام همین قصد. بله همین سوالی ما جواب بدیم بعد با صحبت ما دوام میکنیم. ما گفتنی سبب ما سوال ترا اکا بستو جواب میگم. سبب مهاجر شدن همین شهروند همین تاجیک برای نه سوالی من نبود. سواد نداره. اگر که یا سواد میداشتن در داخل تاجیکستان کارشون هم میافتن میکنن از سبب بیسوادیشون یا مهاجر شدگیان. اینا می فکر شخصی ما اینا میاد. فکر شخصی ما میاد. مالی ما فهمیدیم شما را سوال ندادم که یا سواد دارن یا ندارن چی با ما شما را سوال دادم که همون پیشوای ملتی که شما میگین برای چی که مهاجران با او را بیگانه شدن یعنی که برای چی که نظر نمیکنن با اونو توجه نمیکنن همین را بگو وقتی که او پیشوای تمام ملت باشه برای چی یک قسم ملت مهاجران با او یگان توجه نمیکنن سببش چیه همین بگید بعد صحبت ما دوام میدیم. سببش که ما همین نمیدونیم تا همین خشم میدونیم که تا قدر امکان برای همین مردمش کدست تا قدر امکان ما شما را مهاجرا پرسیدم کارخانه شدگی چند زواد کارخانه شدگی با سبب که مهاجرا مقصد این مثال میگن معاشش کم نمیرسه به همین سبب میخیزن بعد یک خیلی سواد هم ندارن بعد میخیزن ایدوری رنگ همین شما بوری پرزیدنت پیشوامونه چی میکنن دشنو میکنن اگر نه خیلی بگیم تا قدر امکان کرده سای تا قدر امکان کرده سای تا قدر کنه صبر کنه همش میشوه یک باره همین 5 گفتی گپو دادهان دختر نمیشود کو همین تا قدر کنه صبر کنه میشوه همش مایده ممکنه با ما گپ زنم یعنی جواب دادین وقت فکر اختیانه ممکنه ما گپ زنم ها شخصا اینمی ما برادر زاید شما جواب میکنم ما خواهش میکنم وقتی صحبت کردیم میکروفون همه کشیده باشه که یک کس بزنم چون یک بازار نشود. تمام مرام نکردید. خب ببینید برادرایی که در اینجا گوش میکنین در استودیو هستین و تماشابینان هستن نمیدونم در اینجا چند هزار رای با این آدم به نام اوانگارد با پیش ما سوال دادم که برای چی که پیشوای شما عموما با مهاجران هیچ توجهی نمیکنن
ва шумо диде ки чӣ ҷавоб дод? Дар ҷавобш ки онҳо бесаводанд, ай бесаводӣ худшон ин вай дигар. ва ман боз ҳамин савола ба шумо, хусусан ба шумо муҳоҷироне ки ҳастед, гӯш доред ва иштирок мекунед, ба шумо метавонам ки барои чӣ, сабаб дар чие ки Раҳмонов ва режими Раҳмонов таваҷҷӯҳ намекунанд ба муҳоҷирон. ва ман чанд далел меорам ва шумо оё ҳамин рост аст ё дурӯғ аст, шумо дар ин мавзӯъ бояд баҳс кунед, суҳбат кунед ва муҳокима шавад. чизе ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ина 30 сол мешавад ки Раҳмонов сари қудрат аст ва дар ҳамин тӯли 30 сол ягон бор Раҳмонов ба ягон хонаводаи муҳоҷире ки фавт дидаст ё мурда шуҳар ҳамдардӣ баён накардааст, ягон бор таваҷҷӯҳ намекунад, ягон бор ҳуқуқҳои онҳо ҳифз намекунанд. Дар ягон мушкилие ки меафтанд, ягон бор Раҳмонов ягон дастур надодааст, дар ин мавзӯъ суҳбате накардааст. Яъне ки ҳамин муҳоҷиро ака дилшо то қадри имкон кадеста, то қадри имкон кадеста. Чӣ қадр дурӯға мегӯяй? Худо битарс ака дилшо. як боре як заводи гуфтагита номша бигир, як завода номша бигир кул. Амон бародар ин марҳамат. аз мавзӯъ дур нарем, дар ин мавзӯи ки муҳоҷирон чӣ қадар мо муҳоҷирем ва барои чӣ ки Раҳмонов таваҷҷӯҳ намекунад. Яъне ки аз назари Раҳмонов ё дур шуданд, гӯё ки инҳо шаҳрванди Тоҷикистон нестанд. Дар ҳамин тӯли 30 сол шумо боре дидем ки Раҳмонов ҳамдардӣ баён карда бошад ё ягон мушкили шуморо осон карда бошад. Ноҳуми майда рафта буд, ноҳуми майда рафта буд, сафар карда буд, аммо барои ягон хе барои худаш набуд, сафар. ман шуморо боз ҳам мисол меорам. Агар ки Раҳмонов ғамхӯри миллат мешид, ғамхӯри ҳамин муҳоҷирон мешид, лоақал коре мекард. Дар ҳамун Русия ҳам накарда бошад, дар Тоҷикистон. ман барои мисол мегӯям барои шумо. ин имшаб рӯз ҳамаи шумо шоҳид ҳастед ки нархи чиптаҳо чӣ қадар аст. агар Раҳмонов бихоҳад, наметавонад ки айҳудаи ҳамин кор бубарад, яъне ки зери контрол гирад як нархе ки ба ҳамун муҳоҷирон вақти мехоҳанд сафар кардан, як нархе бошад ки нархи як миёна бигем, як нархе ки имконпазире ки ҳар одами муҳоҷир хоҳад ки харидорӣ кунад, дастрасӣ кунад. аз 7000 то 12, 11, 13000 мегӯяд. ин маънои чиро дорад? яъне ки Раҳмонов аз он 1 миллиони ки ёки 500,000 муҳоҷире ки сафар мекунанд ё ки мехоҳанд ки берун аз ватан кор кунанд, манфиатҳои оилаи худаш аз онҳо боло аст, аз тамоми муҳоҷирон. медонем ки чиптафурӯшӣ дар дасти ки аст, ки ӯро контрол мекунад, хонадону духтару домодуш ҳама шумо мебинем наворое ки дидан. ҳозир дигар оиди намехоҳам суҳбат кунам. ман мехоҳам ки бо як бори дигар баҳс ҳамин шавад ки барои чӣ таваҷҷӯҳ намекунад Раҳмонов. лоақал Раҳмонов метавонист ки мо бубинем ҳамагӣ дар мамлакати мо се аэропорти аст ки вақти муҳоҷирон аз Русия сафар мекунанд қабул мекунанд. яъне якташ Хуҷанд, дуюмаш Душанбе, сеюмаш Пуллов, ягон вақт Вохтар. агар ки мехост ҳамин лоақал як дежурни мемондан с кори помощ мегӯем ёрии таъҷилӣ барои ҳамун касое ки мурдашон намеоранд аз Россия, ҳамунҳоро аз ҳамун аэропорт то хонаҳошон бурдана. ҳамин кора наметавонист Раҳмонов карда, ки ҳар сол зиёда аз 1000 тобут меояд Тоҷикистон. ягон чорам кардан. мо ҳозир намегӯем ки дар Русия чӣ қадар мушкилия, чӣ сафорату консули ягон кор намекунанд. лоақал дар ҳамин ватани мо вақте ки худошон меоянд ба пули худшон ҳамин мурдора аз аэропорт то хонаҳошон бурданда имконият надошт. ин қадр маъракҳое ки мегзаранд, миллион мекунанд барои пешвозии худаш, рақси суруду дигара маблағ пайдо мекунанд. аммо се кори помощ, се ёрии таъҷилӣ ташкил карда наметавонанд ки дар аэропорт буранд ҳамун бигем ки маита баранд то хонашон. агар ғамхори миллат мешид, агар дар фикри миллат мешид ва ин чӣ қадаре ки ҳуқуқҳо беҳуқуқанд, қадар шаҳрвандои мо ки дар ватан, берун аз ватан, дар хориҷа, хусусан дар Русия, ҳамино кори кардан. ягон бор шумо дидем ки ягон ёрдам, ягон намедонам ёрдами ҳуқуқи молиявӣ аз тарафи сафорат, худи сафир, коргарои консул шумо дидагин? ҳеҷ кас надида. ва ин одам авангард мегӯяд ки мо шуморо
این خیل میکنیم خیل میکنیم مرد باشین بیاین در وطن صحبت کنیم شما خیر راست میگم مرد باشه بخیزه بیاید در داخل تاجیکستان گپ زنه زوانا تندروز بخیزه حکیم که جو گپ میزنه مردم آیا در مملکت ما آزادی سخن است آزادی بیان است همین چیزی که ما میگه میتونه همین را یک آدم در تاجیکستان بیان کنه او را زندانی نکنه با مثال نه که ما دیدیم همون شاهدیم جانشین رئیس سوسیال دموکرات پیشوا مهاجرا را کش نکنه 14 سال ترمش کردن برای چی فقط او یک خواهش کرد که به طور رسمی میخواست که یا میتینگ کنه اویدی بالان بودن این حرفا چیز دیگر نه ما همه شما دیدیم شاهد هستیم که چیکار کردن بردن 14 سال زندانیش کردن و اینا میگه که شما گفت که ما جنگ هیچ وقت جنگ هم نکردیم و در پیشتر هم یک برادری که از تاجیکستان زنگ زد که شما کی میان همه وقت گام میزنن ما حالی نگفتیم که ما کجا میریم یا که چیکار میکنیم یا جنگ میکنیم هیچ وقت ما زید جنگ ما نمیخوایم که جنگ ما فقط میخوایم که این حکومت عوض شود این و گفتیم اینا پیشوای اینا که 30 سال است که سر قدرت است اثر قدرت ما میخوایم که جامعه شهروندی برپا گردد ما نمیخوایم که براوا اینه ما شخصا نمیخوایم باید که خواهش تمام مردم به نظر بشه آیا مردم میخوان که با 30 سال دیگه همین اولاد خودش پرزیدنت فرزندش رئیس مجلس ملی دخترش رئیس چیزی پرزیدنتی هم میخوان که رئیس دستگاه پرزیدنت شما میخواین که همین حال شما خیلی باشه همین 1 میلیون مهاجر با 30 سال دیگه همین رفته غلامی کنین یک بگونه یگان بهبودی یگان خوبی من میخوام که بازم صحبت کنیم همین موضوع شما آیا برای چی که رحمانوف رژیم رحمانوف نظری او از مهاجران دور شده است مهاجران برای او را بیگانه هستند سببش چیه شما چی فکر دارید مهاجران اکید شو اوانگرد یک سوال بخدم اوانگرد گپ زن گوش دارم گپ زن اولا که من خطا شناختم خود رنگی که آدم را طریق کوانده است سنجیده است اوانگرد نیست نگاهی که من شناختم دیمش اگر واقعا اوانگرد مخلص امام علی باشی نمیتونه که چهرهت آشکار ببینیمت برای چی آشکار کنم؟ همیشه خیلی میزنم اینم خیلی میزنم قتیل و باید نکن آدم حکمت بترسد چهرهش آشکار نکنه برای چی کامو هفته نشان تایو قاخته زور گرفته هفته خنک نشان تایو میام برادران جدا مرد بوی که هفته ما مرده که شما نو مرده که میخزه دوری گام میزنه گوش که اگر مرد شما ما را میگه مرد اوانگرد چهره تایشون میتی یا که نمیتی همینجا معلومه مردکی تونوخی همینجا معلومه چهره تایشون میتی یا که نمیتی اوانگرد اوخه او تاری دیل گردن ندارم نشان داده سیفچن تو چی با بجا میکنی؟ بچهره آشکار گم میزن یا نمیزن اوانگرد؟ این هم خیلی قطعی تنباس میکنم اکا یکم خیلی چه اگر مرد باشه گوش کنه اکای زاید بابای شما چهره نگین اگر مرد باشه اینم خیلی قطعی لبای تنباس میکنم گوش کنه مرا گب حالی بسته بچه دوری گب نزنه بخیزید داخل تاجیکستان گب زنه نوخی برادر سلام علیکم بسته بنابرد برادر بسته بنابرد نوبتی ما نه نوبتی ما سلام علیکم و رحمت الله برادرها امی نفر در یک جا گفت که خب میشه و آسته گفت میشه و نمیشه که همه 5 پنجره در دهن پیش کنید و نوبت قطعی خب نکی سوال داییه که آسته همین مرده که 30 سال شید در 30 سال آسته اگر همین یک کرپیچی میپرتاف که ولی یک قصر میساخت دیگه که آستهش حیاتی من اینم 30 سال ما 31 ساله ایم سلام علیکم برادر یک آبادی میکنه پیشروی میکنه کارخونه ساز میکنه که مردم کار بکنن
میشینم یک میخیزم دقیقه سرباش میگم که خب جناب ساز کرده است، آباد کرده است، کارخانه ها ساز کرده است. شیبه در همین حالت سوالشو نمیکنین که کدام کارخانه نامش بگیر، چند کس کار میکنه، کی باز شد، کو سندت. شیبه حکومت اگر که واقعا کارخانه ها ساز کردگی است امام علی رحمانوف، حکومت اگر داشته باشه کلی کوزیرو کو در این همی سلوچی های که از شیدسته در مخصوص در این همی برنامه ها دکمنتاش هم میگیره به خدا قسم از هر یک کارگرش هم میگیره میاره نشان میتیه، نه که روشان سیاه میکنن یا که اون هم یک تکستیل از دوشنبه بزن به انگلیسی، به حرفای انگلیسی دوشنبه بنویس در یوتیوب، همون یک تکستیله که زمانی سیوز به در تاجیکستان هم تکستیل نشانت میتین، در بین ویدیوشون هم تکستیل نشان میتین گویا که تکستیل کار کرده سای، نه همون تکستیل هم 1% کار کرده سای. برادر ابوذر زواد هم حاضر فلج کردگیم 1% کار میکنه یا کی نه، همون با نفع اولاد امی رحمان کار میکنه.